Lidija, recite nešto za hrvatsku televiziju. Dobrodošli na glavnu Ilušjan. Ovdje skupljaju se mladeži svih godina, mladi i stare mladeži. Najviše mlade mladeži se okuplja ovdje, ali ima i stare mladeži. Iako ne vidimo puno takvih zlatnih dana, mislimo da je kvaliteta zraka u pitanju, ali nismo sigurni. Ima tu prometni, promet isto nije baš najbolji, stare mladeži. Ali uglavnom tu se fino zabavljamo, vidimo nekoliko policajaca, vidimo nekoliko studenata, nekoliko stotina studenata. To je to, vidjela sam neko je nosio nešto u svojoj teglici, a zapravo je neko voće ili povrće, ne znam šta je bilo, ali bi izgledalo zanimljivo. I tako. Gledajmo ovu curicu snimiti. Ova curica, dođi. Ova curica se zalijepi ljudima za nogu. Zalijepi im se za nogu i prodaje im cvijeće. Evo ova mala curica. I ne pušta ih dok ne kupe nešto. I onda im se zalijepi za nogu ovako. Zalijepi se za nogu. I onda mora kupiti ružu. Evo još jedna curica. Gdje je Lidija sada? O ne. Evo je. Ok, ja sam isto umorna, cijeli dan opet smo hodali okolo. I doviđenja do idućeg javljanja. Doviđenja.